Ассалому алайкум, бардару. Мошини навбатӣ BMW F10. Ира мехарӣ? Уш падарка. Тико падарка мешавад. Бардару нигоҳ кунед. BMW F10 соли 2012 01. Айрӯи ин код мегам 0 зада. Балнош дар ҳолати хуб, дискоша бинед 0 задагиам. 4 гӯштилай. Объем мотор 2.8. Ина бардару бибинед. Мошинча дар ҳолати хуб ай бо ба устодтон омада бадил фари. Бибинед харидорӣ кунед. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Ина ҳолати салон. ҳолати пеши мошин. Се режим ваҷден дора. Боковой ҷамъ мешавад, памяти сидения, лифт сидения. Ина бардару вин коди мошини 2012 01. Пробегиш 165 000 километр. Мультирули ду тарафа бардару. Ханел дистин, климат контроль, обогрев сидений, джойстик, автохолд, монитор, светофор дахча мекша, старт-стоп. Ина мошинча падарка бардару. Касе BMW ра мехара, и падарка. Нархи мошин бардару, нархи мошин 130 000 сомон. Тико падарка. Лайкора фаромӯш накунед. Ба саҳифаи мо обуна шавед.